Kenapa aneh rana yang bodoh beline keliwat tekan ragan adine tusing nyidang nanang selesai beli menghayal kita ke rumah adi sebilang malam minggu ada kegemu pangsida ketemu ken ragan adine nanging blising kalah daya winayane telah pasu ulian bedak ketemu gapen pipis setelah angon mancing-mancingin pang mandokin napokin itu beli belanja di warung adine nyaru meli rokok ya dan meli kopi dikena hengang kabang matunangan jadi sake lalang beliau anak kenalang uliana beli apa pas ada di warung adine disengan kecimut nu akale ben besek trulit hapen beli memunyi atau sinang adi dak ngomong kana beli makangan-kanganan mirip elot adi tenang ke kecil pana beli ayang beli kangen nawang sumpah yang beli kangen ayang pasti kangen mas ya berani ya ayang nanging blising kalah daya winayane telah pasu ulian bedak ketemu gapen pipis setelah angon mancing-mancingin pang mandokin napokin itu beli belanja di warung adine nyaru meli rokok ya dan meli kopi di tengah hengang kabang matunangan jadi sake walang beliau anak kenalang uliana beli papas ada di warung adine disengan kecimut nu akale ben besek trulit hapen beli memunyi atau sin